Onta, banyak. Jauh-jauh dari Kairo bawa onta ke sini ya. Luar biasa. Oke, Islamic New Year 1440 Hijriah. We are proud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mereka tepuk tangan yang luar biasa buat kita, untuk anak-anak kita. Inilah Aceh akan menjadi barometer untuk perdamaian di jalur Gaza, di Palestina dan Suria. Selamatkan anak-anak kita dengan semangat kita ini. Kita harus mau bersatu. iya, mereka tepuk tangan. I am a child with something to say. Please listen to me. I am a child who wants to play. Why don't you let me? My doors are waiting, my friends are begging, small hearts are begging. Give us a chance. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah.